Laya kenduk kinoy lamjong ka National People Youth Front Rimuliang Zones ya ukan rat sangma Chief Minister jong jilam jila la ka benta ki katto kat le tli ki mat trikam ka ba kani ka dong ka thain kal dragam ki ya kan trikam na ka liang jong Chief Minister ula kula ba ya ki katto kat le tli ki mat ka ba ka NPF ka le ben bu ula kular ba an sayo ban trikam no hakin katto kat ni benai ki ban sawan. Serious and temporary, I cannot do that also. I have to be cautious also. Kalian hukum ka NPF Rimuliang Zone mentangi dan hanya sekretariat dan benta banyak itu ya Chief Minister juga jelas media sa konrad sama naga benta ban kerpat katot karena tiligi kam naga baidi izinan kam yang paipa aga dong katanya Rimuliang ini kata ka banengkong ban kerpat namu ban donno kasenta to examination class 10 po Rimuliang boy angta ban menteri kampurano ia ka Rimuliang blok ada ban beli lah membaga to nasional mensua nanta kajing kerpat jungi kalong ba kani ka sarkar pemerintah kaniyo ban pendap no ban penbek ya ukur usam ba kejelam melia ban kawai ka ba niyo jitip naki pajba ka tong kathan kalong ba pajba khasi ban igaro babon na tenjuki ki kwa ban don po melia nanta ngila kwa ngila wan ban buku ya ka jikerpat Chief Minister bat petrek kampurano ya ka health sub center kurang langpi aga ya ka building la de pansna ya ka umba system e de hadu menta ampa yo ban beli ya ka nanta nakalian ini la puru ya ka pan bandon no ka border road kata na kompaduli syam la dikersai lani na langpi syam kersai kata kan kum ngaji wa Chief Minister ka jinla Chief Minister nanta nakalian ini la puru cikerpa Chief Minister ban upgrade no ya kan lang si syaka CNC nangta katto kat sakawai pati ka poin yang kadu kabangi kum ka NPF milawa bangku kalong ban penyo electric light syaki katto kat ni tili isnong di berhapo langpi area di patio kita gilong kalangpi kesnong langpi adu menta ayo andai katto kat ni gilong ying di berhapo ka isnong patio ban mode yo lot nangta kum kesnong umbersit ubiap manusna mumpha tayo ban sedang ban pentrei ya ke skim DDUJ Y phase 1 dari nagadau ke pentut jangka sarkar Assam yang ke skim lah pensangi ino sistem pemensyua di nakalian jungi kum ka NPF ke tempat yang ke sarkar pemerintah ban teng bertri oleh biang ya kita isnong ke baka sarkar kalau pensangi nagadau sarkar Assam bat nakalian jong Chief Minister ular ban siap ya ki katto kat ni ligi poin ke bagi kum ka NPF melawan report